Da li je pravoslavlje u skladu sa Biblijom? Krštenje beba. U Bibliji nema ni jedan primjer krštavanja beba. Biblija jasno kaže, ako veruješ svim svojim srcem u Isusa Hrista, ko je On i šta je uradio, da je On Sin Božji, Gospod, Spasitelj koji je umro za naše grehe na krstu i onda vaskrsao. Ako veruješ u to i pokaješ se za spasenje, možeš se krstiti u vodi. Krštenje kao uslov za spasenje. Biblija je jasna da nas ne spašava kupanje u vodi, već Hristova krv prolivena na Golgoti za naše grehe. Ikone, ne postoji ni jedan stih u Bibliji gdje Bog ili njegovi sveti apostoli govore da pravimo slike i da ih koristimo u religijske svrhe, da im se klanjamo, da ih ljubimo, da im se molimo. Šta više, Biblija i u Starom i u Novom Zavetu u više desetina stihova ovo jasno osuđuje. To je gadno pred Gospodom. Molitve bilo kome osim Bogu, apsolutno nezabeležena pojava u Bibliji da se bilo koji Božji čovjek moli bilo kome osim jedinome Bogu. Car Saul, kad je otpao od Boga, je pokušao da prizove preminulog proroka Samuila i Gospod ga je žestoko ukorio. Doslovno jedenje Isusa Hrista. Isus je rekao da je On pastir, a da smo mi ovce, iako mi nismo ovce. Također, Isus je rekao i da je On vrata i da je čokot, ali On to nije bio. On je koristio reči simbolike, tako Isus nije hleb i nije vino, niti se pretvara zaista u njega. Isus je na posljednjoj večeri sa apostolima rekao, koristeći simboliku, da bismo se sećali njega i njegove žrtve na krstu rečima: jedite ovaj hleb, to je moje telo koje se lomi za vas. Pijte ovo vino, ovo je moja krv koja se proliva za vas, za oproštenje greha. Činite ovo meni u spomen. Spasenje kroz jedenje hleba i pijenje vina. Biblija je jasna, mi pijemo vino i jedemo hleb, da se prisjećamo zbog čega smo spašeni, a to je da je Isusovo tijelo razapeto za naše grehe, hleb kao simbolika, i da je prolio krv za oproštenje naših grehova, vino kao simbolika. Post. Svrha posta u Bibliji je da ti postane teško telesno. Kada telo pati, onda smo ponizni i onda dolazimo do pokajanja pred Gospodom. I u prevodu, slabimo telo, a jačamo duh. Tako da je biblijski post potpun prestanak unosa hrane, odnosno gladovanje, baš kako je Isus postio. Nije jeo hranu i molio je se sve vrijeme Ocu. Nikakav pasulj, riba ili biljna hrana. Ako vam nije teško, to nije post, već dijeta. Drugo, pravoslavni uče da bez posta ne možete doći do spasenja, dok Biblija uči da bez Hrista i njegove žrtve na krstu nema spasenja. Ali neko kroz post upravo može doći do Hrista i spoznati istinu čitajući Bibliju dok posti i dok je ponizan, da prizna da je grešnik i da mu treba spasitelj. Spasenje. Kako objasniti pravoslavno spasenje? Najteži zadatak od svega, jer oni nikada neće reći jasno. Ono što sam ja zaključio, proučavajući pravoslavlje, je da je za spasenje potrebno da veruješ da Bog postoji, da je Isus Sin Božji Gospod, da budeš član pravoslavne crkve, jer ako nisi, nećeš biti spašen. Ali ni svi članovi crkve neće biti spašeni, već ko je revnosno držao svih 7 svetih tajni, odnosno sakramenata, a njihove svete tajne su krštenje, miropomazanje, pričešće, pokajanje, sveštenstvo, brak, jelo osvećenje. Čak i onda, ako ste to revnosno držali, ako ste mnogo grešili i ako niste učinili dovoljno dobrih dela, možete završiti u paklu, što odgovara izjavi pokojnog patrijarha Pavla pred njegovu smrt da ne zna da li će završiti u raju ili paklu. Biblija je jasna i govori nam da treba da znamo da imamo već sad večni život i spasenje. Teologija spasenja nakon krsta Hristovog je jasna. Veruj da je Bog u tijelu čoveka, Isus Hristos, bio bezgrešan, da je umro za naše grehe na krstu, da smo prekršili Božji zakon, da je Isus platio kaznu za nas
i vaskrsao za naše spasenje. Hvala ti, Isuse. Amin. Sveštenstvo. Iako u hrišćanstvu svi spašeni vernici imaju svešteničku ulogu propovedanja Hristovog evanđelja, da je Isus umro za naše grehe i vaskrsao za naše spasenje, u Novom Zavetu ne postoji sveštenstvo među ljudima, zato što je Isus Hristos jedan jedini sveštenik koji je posrednik do Boga Oca. Biblija je jasna, danas nema sveštenstva. Isus je sveštenik za svakog od nas ponaosob. Hram, u našem narodu poznati kao crkva ili građevina gdje navodno prebiva Sveti Duh. U Novom Zavetu ne postoji građevina u kojem posebno prebiva Duh Sveti, odnosno nema takvog hrama. Prema Bibliji danas su hram tela spašenih vernika, jer Bog kaže da su naša tela hram Duha Svetoga. U Starom Zavetu je Bog prebivao u hramu, fizičkoj građevini, a nakon Isusove žrtve na krstu, kada je Isus prao naše grehe, sada Duh Sveti može boraviti u nama i on je uvek u nama. Tako da danas niti imamo građevinu hram, niti imamo sveštenike koji služe u hramu, što je bila odlika starozavetnog judaizma. Šta je crkva? Milion puta pravoslavci kažu da je njihova crkva jedina koja vodi u večni život. Istina je da crkva ne vodi u večni život, nego Isus Hristos, a crkva su svi spašeni ljudi, bez obzira da li idu u neku zajednicu i u koju, kao što ima spašenih i nespašenih pravoslavaca, tako i katolika, protestanata i drugih koji nisu u denominaciji. Univerzalna crkva je jedina Božja crkva, a ostalo su lokalne crkve koje bi trebalo biti sačinjene samo od spašenih vernika, što najčešće nije slučaj, naročito pravoslavnim, gdje vernici koji dolaze ni ne znaju da je Isus umro za njihove grehe i da je to jedini mogući način za spasenje duše. Paganski običaji, paljenje sveća za žive i mrtve, svećanje vodice, slave, farbanje jaja, zečevi, paljenje badnjaka, ikone, kipovi i drugo, vuku korene iz paganskih religija, pre svega od Rimskog carstva koje je prihvatilo loš miks hrišćanstva i paganskih vera, i to se vidi kroz pravoslavlje i katoličanstvo danas. Ovakve stvari ne da se ne nalaze u Bibliji, nego Bog jasno osuđuje takve prakse kroz celu Bibliju. Zanimljivo je da čak ni katoličko i pravoslavno osjenjivanje, odnosno da se čovjek prekrsti desnom rukom, nije zabeležen u Bibliji niti kao zapovest, niti kao primjer da je to radio bilo koji Božji čovjek. Posebno oblačenje vjerskih nastojnika, kako su u Starom Zavetu sveštenici trebali biti posebno odeveni, apsolutno nikakvu zapovest niti smjernica ne postoje za novozavetnu crkvu po pitanju posebnog oblačenja u odnosu na druge. Oslovljavanje vjerskih nastojnika sa oče. Isus je rekao, ne zovite nikog svojim duhovnim ocem, jer imate oca na nebu. Čuda. Jedan od najjačih aduta pravoslavlja su čuda, iako su mnoga čuda lažirana od strane njih. Ne smemo isključiti da je uzrok nekih čuda Bog, ali i delo palih anđela. Naročito ako znamo da u svakoj religiji imamo čuda, od drugih hrišćana, budista, hinduista, islamista, paganaca, vračara, spiritualista, new agera. Znamo iz Biblije da i pali anđeli čine čuda i da mogu donekle da imitiraju Božje djelovanje. Takvo djelovanje treba prispitati da li je od Boga, da li je ta religija u skladu sa Biblijom i da li to čudo proslavlja Boga i Isusa Hrista. Ako čuda proslavljaju ljude i religiju koja se suproti biblijskim učenjima, onda imamo osnova za sumnju da je to plod palih anđela. Ponos. Pravoslavlje gradi ponos i gordost svoje samoposebnosti u odnosu na sve druge ljude. Koliko puta su rekli, pravoslavlje je istina, a Biblija nam kaže, Isus je istina. Koliko puta su rekli, pravoslavlje je put do spasenja, a Biblija jasno kaže da je samo Isus put do spasenja. Koliko puta su rekli da se samo pravoslavni mogu spasiti, to Bog nikada nije rekao. Bog u Bibliji je rekao da će se spasti svako, ponavljam, svako ko veruje u Isusa Hrista, ali biblijskog Isusa koji je umro za naše grehe i vaskrsao za naše spasenje.